Muthenya umwe tu thutha wa kamiti ya guthingatithia wiguano wa bururi NCIC kuga nirehaririria gwitoria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua niguo ataririe makiria miario yake egemaine na ngahia cia thutha wa githurano kia mwaka wa 2007. Umuthi munini wa President Professor Kithure Kindiki ni ateterithirie wirutiri wa thirikari kugacirithia thayu na ugitiri wa muingi wa bururi. Administration of Kenya Kwanza is Kindiki augite gutire hindi thirikari igetikiria ngucanio cia giuteti icungirire ngahiha kuri muingi. Lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini, nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Akiaria ri kaunti ya Kisii hindi ya kuhura njeki ikundi cia atumia na mbeũ njithi, Kindiki augite thirikari ni harĩrie kuigana kuhitana na atongoria aria mari na njama ya gukahurithania muingi wa bururi niguo megune giuteti. Hii mambo ya tofauti ya siasa hiyo ni sawa sawa, we have no problem. Hata wale wanaunda vyama ni sawa, we have no problem. But please, I beg you, fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people, wherever they are, is our first and most important duty as a generation. Ohoni oriti ya Kenya matigetikire kugeukania na mithingi ya giuteti kana kinduriri, no mahimbirie urumwe na wiguano ona thenge ya ngurani iria ikoragwo kuo na mirugamo ya giuteti. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini. We will protect the security, stability and the unity of Kenya at all costs. Ohoni akumithitie atongoria mung'ethaniro akiuga ni mambikite kampeini cia githurano kia mwaka wa 2027 handu ha kwamba gwikirira ukinyaniria wa tabarira cia kuguna muingi. Itakuwa hatari kwetu kwa nchi yetu tukijiweka katika campaign za mapema. Tungojea tu kidogo, siku ya campaign itafika. Kwa sasa tulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa campaign there is no problem, itafika. Hindi ya igongona riri Kindiki nieranĩire thirikari ni kwambĩrĩria kwarahũra tabarĩra cia ũthii wa nambere iria ikwamĩte na iria ciarũgamire, na ica ikuhĩ ya Kenya ni mekuona maciaro ma thirikari ya Kenya Kwanza. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.